Kgotso weso, ho dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso moo re tsepameng hodimo ha metheho ya yona. Mme ka hare ho thuto ena ya phuputso re kopane, re teane le mantswe ao ka bona e leng thuto ka bona e ikemetseng, ditheme mantswe ao ka bona e leng dithuto tse ikemetseng. Mohlala, ile ra sheba theory le tshebetso, e leng theory and practice. Theory ke thuto e ikemetseng e hlokang ho rutwa e le thuto e ikemetseng. Mme kajeno re tlotla re sheba discourse, e leng puo ena e bitswang discourse ka Senyesemane, e hlaha ka hare ho mefuta ya phuputso. Mme ke na yona ka kotloloho ha se re tadima re tibisa maikutlo ho yona, na ho thwe ke eng. Ha ke ho hopotsa, re ile ra re qanolo ya puo, e leng discourse analysis, qanolo ya puo. Ra re ke ho lekola tsela eo batho ba buisanang kapa ba etsang communicate ka yona ka puo, language, sebakeng kapa setting seo setjhaba e leng social se phelang teng. Puo e leng language ha se motjhophoro kapa medium o sa weleng ka mona kapa ka mane, o neutral wa ho fetisa kapa ho etsa transmit lesedi. Empa puo e bopelletswe boemong, e leng situation, ba setjhaba le ho thusa ho qapa kapa ho etsa create esita le ho e bopa, ho e etsa recreate. Puo e bopa kapa etsa e a shape, e bopa pono, perception ya rona lefatsheng, e leng world. Mme ha re bua ka world, e leng lefatsheng, re tla di arohanya le earth, e leng lefatshe. Earth, mobu ona re duleng hodima ona, planet ena re phelang hodima yona. Empa ha re bua ka world, re bua ka lefatsheng, jwalo ka motho a ka re lefatsheng mona ha se ha ka bana bua ka mobu, empa bua ka ditaba tse tswang puong tseo batho ba di buang. Jwale re puo e bopa pono, perception ya rona lefatsheng, world. E bopa hape etsa shape mekgwa, e leng di-attitudes, hape le ho bopa boitsebiso, identity ba rona. Mokotaba ya sehlooho e mmedi kapa e mmedi ka hlwauwa ha o shebuwe taba ena ya discourse, e leng kwatipa, context e tolokuweng. Kwatipa e leng context, ho toloka ra tseba ke ho bua, mme ntse re bua ka puo. Kwatipa e tolokuweng eo e leng sebaka kapa sete sa puo. Na puo ena e toloka sebaka kapa e toloka e entswe sebakeng se feng, maemong a feng. Hape mokotaba o mong ke kopano, e leng organisation ya tshebediso ya puo, rhetorical. E le hore re bua ka dintlha tse pedi, re bua ka kwatipa le organisation ya tshebediso ya puo, rhetorical. Jwale kwatipa e tolokuweng eo e leng sebaka sa set sa puo, e leng discourse, ke moo re tla re puo ena e qapetswe boemong boo. Jwale ha re re tobe mona moo re leba teng, re shebe discourse. Jwale re ntsha mane, re sheba e le nngwe eme mona. Polelo ke sehlopha sa mantswe a bolelang ho itseng kapa a nang le moelelo o itseng ha mmoho. Ho ya ka tlhaloso ya borutehi, polelong ho na le moetsi le moetsuwa. Moetsi ke lereo, e leng lentswe le etsang ketso polelong. Athe moetsuwa polelong ke lereo
lentswe leo ketso e tswang ho lona. Mme puong ho na le mmui le mmuiswa, mme dipakeng tsa bona ho na le molaetsa wa mmui ho mmuiswa, mme mmui ke moetsi, mmuiswa ke moetsuwa. Mmui o bua molaetsa, moelelo ho mmuiswa. Jwale tlhaloso re puong ya letsatsi le letsatsi kapa puisanong ya letsatsi le letsatsi, puisano e leng communication ya letsatsi le letsatsi, ho tlameha ho ya ka tlhaloso ya borutehi ho be le mmui e leng moetsi wa molaetsa kapa motho ya qapang taba, ho be le motjha kapa o molaetsa taba o fetang ka ona, ho be le motjha e leng o molaetsa kapa taba e leng ketso ena ya ho bua o fetang ka ona. Hape ho be le mmuiswa e leng moetsuwa ya amohelang molaetsa. Mohlala ona tjena ke a bua molaetsa wa ka ke o fetisa ka mokgwa ona wa internet, mme ka hare ho internet ho na le mona e leng YouTube, ke motjha o molaetsa wa ka o fetang ka ona. Empa ne re shebane mahlong no e tla ba lentswe le la ka tla be le lona le fetisang molaetsa ho tla ho wena ha ne re shebane mahlong. O le molaetsa kapa taba o na le moelelo, molaetsa o mmuya o buang o isa ho motho e mong o le mmuiswa o na le moelelo. Moelelo o ka utlwiswa ha bobebe ka dinako tse ding, moelelo o ke ke wa utlwiswa ha bobebe, empa o hloka motho nako e telele le monahano o matla o nahanang ka botebo ho utlwisa moelelo kapa ho utlwisa moelelo wa ona, kapa motho o lokela ho tseba ho itseng pele a ka utlwisa moelelo. Motho a bitswang Michel Foucault o re moelelo e leng puo ona o bitswa discourse. Moelelo puo e tswang ho motho eo a isa ho motho e mong e nang le molaetsa e bitswa discourse. Tlhaloso ke hore discourse ke moelelo le matla. Jwang? O re ke motswako wa moelelo le matla. Le ha re bua ka discourse re bua ka motswako wa moelelo le matla, meaning and power. Ho tjho mmui o etsa ketso ho mmuiswa. Jwang? Mmui o bua moelelo e leng discourse ho mmuiswa. Ka ho rialo mmuiswa e ba setsi kapa kgetsi eo discourse e ahelang teng. Mmuiswa o etswa ho hong ka moelelo e leng ka discourse. Foucault o re moelelo o sebeletsa matla, ka Senyesemane o tla thwe meaning in the service of power. Moelelo o sebeletsa matla. O re ho na le di-discourse tse ngata tseo ho nang le melawana e laolang moelelo, ditabatabelo le matla tse ho tsona. Di-discourse tse kang democracy, lebitso democracy, boitseko ba dipolotiki, puso ya senna e leng patriarchy, puso ya sesadi, jwalo jwalo, ke mehlala ya di-discourse. Puo, thuto eo nang le melawana e reng ka nako e nngwe e thibela boinahano bo itseng, e thibela ho tswa tabeng eno, thibela hobane na ditabatabelo tsa yona tseo e leng matla a teng ho yona ho fa motho seno. Le ha o le jwalo, ka leihlo la Jacques Lacan ho na le mefuta ya di-discourse e mene. Lacan o bua ka discourse ya monghadi e leng the discourse of the master, discourse ya university, the discourse of university. Mme university o bua ka borutehi bo badibadi kapa botsebi. Ho be le discourse ya boraro ya hysteric, discourse of the hysteric. Ha o bua ka hysteric ho bua ka science. Ya ho qetela ya bone ke discourse ya analyst e leng discourse of the analyst. Ha o bua ka analyst ho bua ka boithatelo. Jwale ha re shebe ka kotlolo discourse ya monghadi, the discourse of the master, ke lebitso le bolelang puo eo batho ba e buang ka boemo ba bonghadi moo matla a kollang teng. Ha batho ba bang e le bahlanka ba sebeletsang ba nang le matla kapa makgoba. Ka Michel Foucault
e le Michel Foucault ha a tadimme taba ena ya Lacan ya di-discourse tsena, hore discourse ena ya monghadi e bopa boitshwaro ka hore moelelo o kopane le matla, hore ho fetola monahano ha o etswe ke monahano ka bona, empa ho fetola boitshwaro ba motho ka mong setjhabeng ho etswa ke ho tseba moelelo o tswakaneng le matla, mme moelelo le matla ha di arohane. Hore puo ke molao, mme molao e leng puo ho thibela boinahano bo pharaletseng ka dinako tse ding, mme yena Foucault o tea mohlala ka kereke, ebile e le discourse ya yona e le puso ya senna, e leng patriarchy. Kereke Catholic ke mohlala, tsamaiso ya yona ke ya senna feela. Hape discourse mo etsa mohlala ka botjhabeng mona o tla tsebiswa mohlankana morwetsana ha lebellwa ho ja dijo tse itseng, wa tsebiswa ke taelo ho tswa ho monghadi, ha lokele a nne a botsisise na hobaneng ho jwalo. Mohlomong ka ba taba lerato la naha ke discourse e nngwe, kgodiso ya moruo jwalo di ngata di leng dithuto tsena tseo tsohle ntse re di rutwa, dithuto tsena kaofela ka lentswe le leng ke di-discourse tse fapakaneng. Ka discourse ya university, e leng the discourse of the university, borutehi bo badibadi botsebi o hlalosa, e leng Lacan, puo e buang ke mmui a ena le matla a ho fetola setjhaba, a ho aha setjhaba, a ho matlafatsa ho phela, a ho ntlafatsa setjhaba ka borutehi bo badibadi kapa ka botsebi bo ba bo fumaneng university. Kwana ha se e botsisisang ka botebo, empa ke eo e leng kgetsi ya masepa jwalo ka morena, e tshehetsang manyampetla status quo a ntseng a le teng, mohlala difiori tsa economy, moruo tse hatelletseng batho ba bang ka matla a tsona. Ra tseba hona jwale le dinaha tse di kgetha ho tswa dinaheng tsena tsa bophirima tse sebedisang dolara jwalo ka ha re laelwa dinaheng tsena tsa Afrika na re be moruo o tsamaiswe jwang, re forome tjhelete ka ho latela beng ba tjhelete. Mme university batho ba rutwa thuto eno, ba rute ba bang e be tsela ya ho phela. Discourse ena e theilwe hodima tumelo, kgodiso e re dintho di kopane kgaqa, di nepahetse ka dinako tsohle, di hlophehile, di tsitsitse, ha ho fosahetseng, di phethahetse kore di complete. Batho ba rutang le ho fuputsa ka tsela ena ba kgotsweng ho fella ka tsebo ya bona lethaleng la dikwatipana tse nyenyana tse kwahetsweng ke tsebo e fokolang, e leng ho bitswang closed systems of knowledge, ke ba habo discourse ya university. Empa science le philosophy ke mathala a dikwatipa tse ahlameng, tse bulehileng tsa tsebo, e leng tse thweng ke open systems of knowledge, ho bolelang ha di a qobellwa ka seboping seo sa tsebeng na se tla fela neng, e leng timeless vacuum. Empa motheo wa tsona ke ho botsisisa ka botebo ka hohle ntle le moedi, mme di ikamahanya le ditshibollo tse ntjha, difiori tse ntjha le kutlwisiso e ntjha. Ho bolela di tshwana le tsebo ya motho eo a ka fetolang a kenya esele, di tshwana le tsebo eo motho a ka e fetolang a kenya esele kapa eketsa tsebo eo. Sena se ya le yena motho a bitswang Jacques Derrida, mona re sa bua ka Jacques Lacan wa le discourse. Jacques Derrida o re seo a se bitsang tsebo ya tlholeho ntle le Jehova, se bolelang ha o ya tsebang tsa ho sahasana ho tla etsahala dife setjhabeng, empa ho lefifi la tsebo ya se tlang, ho lebella se sa lebellwang, e leng the paradoxical idea of expecting the unexpected. Mme Derrida ha bue ka Mesia le ha a rehelletse a entse metaphorically,
mohopolo oo wa tumelo o nkile ho tleleng advent discourseng ena ya tumelo. Motho a ka inahanela hlokomela na ke dithuto tseng ke dife dithuto tse nkwang le tsa bohlokwa di-university. Hobaneng ho le jwalo? Athe university ke na ho ithuta university mo lokela ho ba le moedi ho latela tsa hloho ya motho a itseng. Na university ke setsi sa ho tea motho ho ba ho itseng kapa sa ho mo hlalefisa? Ke potso mo re reng na dipotso tsena re shele discourse ena ya university e reng dintho di kopane kgaqa ho jwalo re kgolwe ba itseng. Jwale potso ke tseo. Athe ka discourse ya hysteric, Jacques Lacan o re puo o hlalosa hysteric e leng science. O hlalosa a re ke puo discourse e qhaqhang kapa e thathollang metheo ya discourse ya monghadi. Hobane discourse ya monghadi ke matla, mme ho ithuta yona ho bolela motho o montse matla monghadi. Ka ho tla lokela ho ikobela molao, a se ke a nahana ka thoko ho moo a rutilweng teng. Jwale sena se hlalosa discourse ya hysteric ke science ya nnete. Ke ho bolelang ka hore science ya nnete ke hore ka ena science ya nnete ha ya thewa hodimo ha tumelo kapa kgodiseho e reng dintho di kopane kgaqa, di nepahetse kapa di ka nako tsohle di nepahetse kapa di hlophile, di tsitsitse. Empa science ya nnete e botsa ka kopano ya dintho na jwang di kopaneng, jwang di nepahetseng, jwang di hlopphehileng, jwang di tsitsitseng, jwalo. E tswe hore ha science kapa ma science, mohlomong re ka re moithuti ke motho a botsisang ka tumelo kapa kgodiseho science e be teng nthong e itseng, mme a qanolla ka hohle ka ho hlaka ebile a tlisa kutlwisiso e ntjha. Motho o tla ikelellwa o latela discourse ena ka tsela eo a buang ka yona nakong eo a rutang kapa a fuputsang, ha utlwa a se a botsisisa ka tseba hore hlilo latela discourse ya hysteric. Jwale discourse ya ho qetela ke discourse ya analyst. Ka discourse analyst kapa the discourse of the analyst, e leng analyst o bolela boithatelo, o hlalosa mokena dipakeng jwang. O re discourse ya analyst e leng boithatelo e tswakilwe le ya di discourse ya monghadi. Hobane motho a ena le matla ka puo discourse ya hae ka seo mohlomong a se rutilwe a ithutile e ba monghadi ba no a tseba. Ha ka nqa e nngwe a sebedisa boithatelo kapa thato ya hae. Boithatelo kapa thato re bolela ho fapana le ho sebedisa discourse ya monghadi moo matla a kollang ho yena ho tswa ho matla ao a montseng ho discourse ya monghadi. O iketsetsa discourse ya hae. Motho o lopeletswa kapa o hlalefiswa ke discourse ya monghadi, empa a sa lopeletswe monahano kapa a sa okgotlaptjwe ke discourse ya monghadi. Sena se hlalosa motho ha ebe seo discourse e mo teelang sona, empa ntse a ena le discourse eo, empa discourse e le moo kapa ho mo hlalefisang. Ka ho tjho jwalo, o re motho ya buiswang kapa ya buelwang discourse o a tseba ho botsisisa le ho nyakurela discourse a le boemong ba hysteric, a sa fetoha mohlanka wa discourse, a sa fetoha monghadi wa discourse. Sena se bolela tsela ya philosophy ya ho ba e leng ya ho ba se itseng, ho fetoha ho ba se itseng kapa le ho fetoha becoming, e leng change, flux, ho fetohela se itseng. Mme theory ya motho a bitswang theory ya post structuralist ke mohlala wa ho nahana ha mmoho, e leng thinking together, kapa ho latela lebaka, logic la bobedi le, e leng both and, ho fapana le ho etsa ho fapana le lebaka la ena kapa yane, either/or. E le hore tabena ya hysteric e bua ka
hore ehlile re di etsa di le pedi, A le B ka bobedi, e se lebaka la A kapa B e le hysteric e thusetsa hae moo. Ke ka ho motho enwa a bitswang Lacan ehlile o nkwa e le mong wa di-post structuralist, ke batho ba ka morao. Ho itseba na discourse e hlahelletseng ke efe, ho molemo, ho productive, ho molemo haholo, ho sa natswe letho. Ho tseba matla discourse eo motho a sekametseng ho ona le ho tseba bofokodi ba discourse eo a sekametseng ho ona ho mo thusa ho tjhuna, ho etsa modify puisano ya hae, le ho tseba tsela eo a rutang ka yona le tsela eo a fuputsang ka yona ho barupedi. Ho tla ba thata ho tlwaela ho ruta le ho fuputsa ka tsela ya bompudi, e bang ke ka discourse ya monghadi kapa motho jwalo ka ha Adorno a ntse a tjho a re botho bo bompudi ya batlang bonghadi. Le ha ho le jwalo, ho phehella ho leka ho sebedisa discourse ya hysteric e botsisisang le ho nka mokenadipakeng wa discourse ya analyst ya boithatelo ke ho se kgethe ho nka discourse ya monghadi e sa botsweng. Ho ka eba molemo ho etsa jwalo. Lebaka la sena ke hobane mokenadipakeng ke mmale ya hlama a sa koropetswang ke moedi kapa meedi ya discourse, empa mokenadipakeng o siya kgeya. Ka ho ya rutang hana ho iketsa monghadi kapa monghadi ya matla ohle, ya iphang matla ka discourse ya university. Ha ho thata ho sella thebe ho Jacques Derrida ka tlhalohanyo ya engineer le Broccolere tseo a di ogileng ho motho a bitswang Levi-Strauss, ha a tswela pele ho di-discourse tse nne tsa Lacan tseo a tswelang pele ho hlakisa mefuta e fapaneng ya tshekamelo le merero ya ho ruta le ho fuputsa. Ka engineer ho bolelwa motho ya kenngwang moyeng ke monahano wa ho bopa, ho etsa construct, dibupuwa, di-artifacts kapa tsa botjhaba e leng cultural domain, ho ka thuso ya dithulusi, disebediswa tse tswileng matsoho. Ka tsela ena sebopuwa se tla nepala, mme se tla ba thata se setlele maemong ohle. Athe ka engineer ya sebele, jwalo ka ba buswang ke discourse ya university, ba lora ka ho bona dintho di kopane kgaq, di nepahetse ka dinako tsohle, di hlophehile, di tsitsitse, di hokahane, e bang ke ka ho ruta kapa ka ho fuputsa, ho science ya kgaho e leng construction kapa di-science tsa botho, human sciences. Ka nqa e nngwe Broccolere e bolela setehi e leng tinker or handyman kapa handywoman, seo ha se teha dibupuwa kapa moaho ka dithulusi tse seng di entswe, se tseba hantle hore haeba mosebetsi ona se tseba hantle mosebetsi wa tsona o tswile matsoho, jwalo ka mosebetsi o tla tshwana hantle le o neng o entswe neng kgale kwana. Hape mosebetsi o tla senyeha ha morao. Sebakeng sa ho ruta le ho fuputsa, Broccolere e ka hokahanngwa le discourse ya hysteric e botsisisang, discourse ya monghadi le discourse ya university, mme dimmotlolo tsa engineer le Broccolere di re bolella ho hong hwa bohlokwa. Le ha tshekamelo ya titjhere kapa mofuputsi ke ho futsa Broccolere kapa engineer, Derrida o hopotsa babadi ba hae hore motho ha a lokele ho kgetha ho Broccolere le engineer, mme o re ha ho lebaka la ho se etsise Broccolere le engineer ka hohle. Le ha ho le jwalo, motho a ntse a elelletswe hore teko ya hae qetellong e tla senyeha jwalo ka mosebetsi o entsweng ke Broccolere. Sena se amana le ho kena dipakeng tsa discourse ya hysteric le discourse ya monghadi, ka discourse ya analyst ya boithatelo le mokenadipakeng eo yena Derrida a e latelang, le ho sebedisa di-logic ya both
and ka tsela e sele the reader o eletsa motho ho ananela discourse ya monghadi e ntjha hobane e tlameha ho etswa ha o rutwa kapa wa ho fuputswa, empa e kopangwe le discourse tse ding ka ho lekalekana ho nne ho be le ho botsisiswe di lekalekang ho no botsisiswe ka ho etsa jwalo matitjhere le bafuputsi ba ka ithuta ho derita, empa motho a se ke a lebala hore diphuputso le di-results tseo a di sibollotseng tse kgothaletswang le tsona di boemong ba ho hong ho sele le ho ba becoming ho ba ho hong ho sele le tsona di tla fetoha, mme motlolo ona o ka nyahamisa moithuti hobane phuputso ya hae e ka shanofatswa e le hore sena ke sona seo ka bokgutshwane re ithutang sona ho tswa ho di-discourse hore na discourse ho bolelwa eng, mme re buile ka discourse ya monghadi, the discourse of the master, re buile ka discourse ya university e leng the discourse of the university, re buile ka discourse ya historic e leng the discourse of the historic, hape re buile ka discourse ya analyst e leng the discourse of the analyst eo motho a iketsang boithatelo ba hae, mme tsena kaofela ke tsona tse re thusang be le re utlwise hore na ha o bua ka discourse na re tsebe hore na motho o ntse a bua ka eng. Mme ke kopa o ska ba lebala ho subscribe re ntse re tswela pele ka thuto ena ya rona. Ke a leboha ha elale.